Što odlučuje, iduće godine isto vreme bit će drugčije i neka bude istina, to biti jedan drugi. To nastaje problem, moram ništa se ne čudi. Mi smo samo ljudi, samo godine u studi, to ludi je danas je 29. drugi. Motivacija. Motivacija. Igra samo motivacija, ideja dođe samo kad te šora inspiracija. Najgore je uvijek biti rob svojih navika, promjenama mijenjaš nešto, nastaje dinamika. Može. Skoro trajne čaši će se više vode prolu. Dobro ima loša si ili hoćeš onda zvolu. Ili će voda samo stati prije ruba pa kad popiješ malo da bude polupuna. Ili misliš da je onda čaša poluprazna ili želiš netko na drugi poru sad ne rako ništa vode zivaš. Priješ na kontrolu ali svakih 5 sekundi smijeniš psihovolju. Jedan trenutak se je prekrasno i lijepo a da mora tako ostati i niko nije rekao i nije. Sad tebe sporilo prije, glava se prošlosti u trenutku obavije. Sunce sija i od glave ti je oblak, pa zašto bi potisnulo? Riješi ga se odmah ako znaš koji tijekom biti život mogu ići. A ti ne želiš bilo svaki puta više ići, pa napravi neki korak. Pa probaj što promijeni, probaj nešto reći drugim boljim zamijeniti. Primi sve onda toga nemoj popuštati, nemoj na prvoj mali pretraci odlučati jer mrak je u tunelu, ali svetlo je na kraju. To barem se znaju i truda si daju da dođi do kraja, do svetlosti obacija bura, znači da je poruka jasna. Motivacija. A gdje je šokolada? A gdje je šokolada? Kako si voliš koja stoga se događa, ništa se ne menja, ništa novo se ne rađa. Zastoj u prometu, promet je u gradi, plavanje u seku bez ključane se na bradi i želiš izaći. Svake kolo teči, ne probudi se burak, okreni se nečime manje, nečime demantiraj. Vrčimo srećime, život je kratak, ne moram ne reći, kreni prema sreći da ti život bude veći, duhovno veći, emocionalno jer svakom je cilj da tako bude stalno. Ideja je sjeme što u zemlju treba staviti, sjeme treba zaliti, na zemlju preraditi od ovoga trenutka neka nosite emocije od samoga početka izvršenja do promocije, od sjemena do ploda, između je voda, voda je put preko kojega se hoda, moraš proći put od starta do cilja ako želiš da nešto jednog dana bude zbilja. Motivacija.